أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي من الضلالة. يا الله, адашушылықтан тура жолға бастаушы құрметті Мұхаммедке салауат болсын. Аллахумма солли аля саййидина Мұхаммад сахибил китаби вад далала. О Алла, тура жолмен Құранның иесі болған қадірлі Мұхаммедке салауат болсын. اللهم صل على سيدنا محمد المشفع يوم القيامة. يا الله, қиямет күні шапағатшы болған құрметті Мұхаммедке салауат болсын. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المخلصين. О Алла, ықыластылардың мырзасы болған Мұхаммедке салауат болсын.